Sadag. Napalabas, iti panagsarita da Albert ken nanasimang. Sinaludsod ti baket, no apay anasideg tirik na ni Albert ken ni Laika. Kinunamot ti baro, amadlaw na ti kinasingpet ken kinapudno ni Laika. Banag ang nakapalag-an itirik nana. Iti sabali abangir, ikagkagumanidan nga ipasimudag tirik nana ken ni Misty. Ket ginundawayan met dayta ti babae. Gapo, tasabali ti plano na. Kabayatan na, kinasarita ni Don Amado ni Nana Simang. Itagagayem, denggen nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Sadag! Adu matatawanan na nagpaay kakada kami, sanaya. Pudno dayta, senyor. Kasla siya kung tinang padakkel kan ni senyorito Albert. Wen, malagip kon. Dua lang titawan ni Albert, edi nakastrek kakada kami. Pudno dayta, senyor. Katagyamanak, taging gaita, adak pailaang ditoy. Amuyumat nga awan ti pamilya. Ay, ngam ladingitak nga ibaga, simang. Imulugan ti bigsam. Panagkunak ket, nasken nga ginanakan. Agritiro kan. Anya? Anya ti kayat mo asawan, senyor? Nalawag mati imbagak, saan ka di? Agritiro kan. Senyor, amuyumat nga awan ti pamilyak. No ikatenda kon kas babaunan nyo. Sa dino ngay ti papanak. Kasyandak ka di, senyor. Kabalak pa'y mati ag trabaho. Sandak kumamot na papanawan. Maasi kayo kanya. Anya kalakit din aya, simang. Asino tinagkuna papanawan da ka aya? Agtalinaid kalatta ditoy, takapamilyada kan. Gamkit di, saan kan nga agtrabaho? Isurum langan dagiti rumbeng nga aramidan ni Laika. Ay nabalasang ko. Talaga nagdanagak itay. Kunaklakit din no papanawan da kundi ti mansyon. Nana? Kasanumot ngamin, naglawag jay ko na ni Sir Amado. Bakatak ka noon, katrumbang lang nga agritero akon. Namaysaan na kayo nga rod ni Senyor Amado, Ay, napalalo ti panagdanag ko. Imposible nga min apapanawan da kayo, Nana. Sigurado ani Albert ti kaunaan nga agreklamo, no aramidan da ti kasta. Laglagi po nyo, kasla inana kayo ni Albert. Kat imposible nga umanugot da jay apagpalawon da kayo dito'y mansyon. Talaga adyak makaid na. Maging gaita. Adyak pa'y lamalipatan tinay baga kanyak ni Albert. Kaslagaw awang pailang dito'y lapayag kung dagiti imbalikas na. Talaga naturod ni Albert. Ibaga nalatan no anya ti kayat na nga isawang. Awan bibiyang na nga uray masahir tirik na ti kasarsarita na. Papa? Sikamot gayam iha. Kunak no nakaturog kan. Hindi ako makaturog, Papa. Isaarin mo anak iti silat ko. Hindi ako laing pagarot nga da kayo pailaang gayam dito eh. Agpadatan anak ko. Alo si isunat. Isong agpapaangin akpaila dito eh. Amangan no adamat mang burburibor iti isip yo, Papa. Anya kumangay matiha. Diyak amo kada kayo Si kakit di mat. Awan ti palikot ko. Talaga laadyak makaturog, iha. Nagsaba ka na nakasukat, iho?
Masapak kami na mapan iti opisina, papa. At dadagi tinaskin nga si kaswag ijay. Kasta ka di. Wan, papa. Amoy mo tadyak ng opisina di kalman. Mas daawak nga rod. Anya nga mintirason. Naginanak lang, papa. Sa nabalit awan mo tinapatag nga aramidag ijay di kalman. Yam no ita, naskan na mapana. Kat kumusta mo't ijay, iho? Okay lang, papa. Awan ti parikot. Nasayat nga rod no kasta. Diyak ngamin kayat nga dagit din rumswa aparikot. Naibagamot kanyak ni Amado dayta, iti rabi simang. Ay na, senyora. Na may sa anak ni senyor. Nagdanagak at talaga idirabi. Ay, pampanunutak no sa dinon ti papanak. Apay ti kunam simang, papanawan da kapay dito'y aya. Ha? Senyora? Nagbalin ka na kamang ti pamilyami. Kat saan na mabaliwan dayta. Kan maisa, amumin ti kababalin mo. Saan kami lakit di amakasarak pa'y itikaskan ka. Amalaksid ang mapagtalkan. Nagagat pa'y. Ay na, senyora. Unay matenday ta apa nang idayaw yu kanyak. Agpaysutim bagak si Mang. Isu nga agnanayon ka akamang ti pamilya natividad. Agyaman ak, senyora. Dakkel apa kaidayawak dayta nga imbagayo. Agyaman ak launay. Dan, apay aya asyak manen timingmingmingam. Nalipatam sakit di nga data dito opisina. Kit-kitaan data dagiti empleyado dito eh. Pasensya kan, misti, ha? Apay ngamin aya. Awan. Kay-kayat ka lang aming mingmingan. Saan ka alapdan? Ngam na, no machismis ta dito opisina, si kati makaam mo nga agpalawagkin ni papa. Ha? O anya, kaba alam ti agpalawagkin ni papa, no bilang? Wan gaya, misti. Ada tinaskan nga si kaswag ita. Agpakadakin ka. Makitam, kailangan ta nagbabawi ka. Si ka at talaga, dan. Mala, mapankalatan iti ko nam, apapanam. Tangay kastamot lagaya man ti bagbaga dagiti amo ta, nana. Rugyan ta nga rodon itapay laang ti amin. Ha? Anya ti kayat mo asawan, Laika? Saan na rumbang agtrabaho kayo pay laang dito eh? Bayan nyo asyak laangan ti agtignay. Anya? Ay, saan mo't abalasang ko? Naskan at tulungan ka. Takabailak pa'y laang mo't. Ngam nana, naglawag magtibilin kada kayo da senyora. Saan ka di? Balasang ko. Nakarkaron ama ikawa ak ano awan ti aramidak. Ha? Pangaasi yun, nana. Saan ko maanatangken ti ulo yo? Sigurado ka na talgad itay di opisina ti anak ko, Dan? Wan, sir. Di kay agdanag. Kaya't ko lang ti makasigurado. Sir? Isu nga ramidem latta ti rumbang, Matungpal, sir. Di kagdanag, tamalaksid iti sweldom kas empleyado. Ada pa'y maawat mo kanya nga extra. Gapo iti panang banbantay mo iti anak ko. Sir. Oray no saan dakon nga ikan iti extra. Aramidak latta tibilin mo. Ha? Dakkal ti utang ko kada kayo ana imbag anakan. Isu nga oray saan dakon nga ikan iti extra abayad ko para iti ipapaaramid yo. Nagkapkapwam aya, dan. Itay pa'y nakangasap sa pulan ka. Di mo't adda inasikaso. Ha? Unag pa'y saan niya. Si kamisti, ha. Apagbit pa'y ladinak nakita. Kailiw na kadagosen. Tila ibang pagamtan. Ang mga no di mon ton malapdan tiriknam. Kat kanayon ton asap sa pulan na. He? Makita? Nakasamsam itiisam mo.
Ala, tamapan ako ni office ko. Bye, Misty. Bye! Naglaw nga ang kursunada o na yun kanyak nidan. Ngam ikagumaat apag tinagan pa'y tirik nana. Daytay saan tun Apolos ang makaliklik pa'y. Itikas na, saan tumatan Apolos ang makapagkadkad. Panagkunag, at dadagiti banag anaskan nga asikaswen. Bayat anasapa pa'y karidad. Kas kumaitian niya, amado. Kas kumaiti may papan kada Albert ken Misty. Ha? Rumbang la maurnusin dayjay iti kabitan na panawen. Di mo't imbagam kanya katulungan na may papan iti dayta banag. Amado. Di mo ko na napagtalikodam tinaibagam. Ting karim kanya. Saan? Jak pagtalikodan dayta. Noan niya timbagak, iso nga rod ti aramidak. Abay ngay, kasla maulawak manan. Madiday to'y Amang Nana, ano? si Mang? Nana, anya ti papaspasamakan ka? Like balasang ko. Kasla maulawak ng amin. Anya? Daytan ti ibagbagak kada kayo. Natangkan tumat ngamin ti ulo yo. Ala, umay kayo. Asibayan kayo nga ipatugaw. Naskan nga aginana kayo. Tama nga noon yaman daytan. Kat, ayan itan ni Simang. Ada ije si Ledmi, senyora. Natangkan tumat ngamin ti ulo ni Simang. Senyora. Ala, si kanti mangiring pas kadagi ti trabaho na. Di mo itulok nga trabaho pa'y. Nalawag ka di, Laika? Matungpal, senyora. Inakman iti ayan ni Simang. Nabilin lang arudan ngam natangkan ti ulo na. Kasaritak manan. No kasapulan apang taak, tapno saan nga agbalin asupag, aramidak. Amuklatan no, pingada ka dito yung opisina, papa? Iha, Siguro. Talaga adi ka agtalag kanya-kanya. iha, bidot dayta pang panunutam. No saanak ngagtalagkan ka? Panagkunam ka di kat ipaimakan ka daytoy ang negosyo? Amang ano napilitan ka lang. Gaputakid daw ko. Anya? Ibagam lang kanyak tagpaiso, papa. Amang ano nakarkaron tun ti maaramid ko adi mo kayat. No di mo pala ibaga kanyak tagpaiso ita. Saan ka ngagpanunot iti kompormila ditan? Takas iti nakunakon. Dakal ti panagtalag ko kan ka. Isu nga intalag ko kan ka ti pan nakaimaton daytoy a negosyo. Kumustan ti Riknam, Simang? Mayaten, senyora. Awanan ti pagdanagan nyo. Makita mo't siguro itan ti bunga ti kinasubag mo, Senyora. Imbagak matangkan ka, saan ka di? Kan oray ni Amado. Saan kan nga agtrabaho? Agritero kan. Ngam natangkan mo ti ulom. Kabailak pa'y matikunak, senyora. Kan may sa, kaasimot nilay ka, nusulwan na ti amin at trabaho dito'y balay. Simang, kabangbangweran nilay ka. Iso akabaulan na ti amin na trabaho. Senyora. Iso amabalin ka di. Ti salon at mo ti asikaswam, Simang. Diyak kayat anatangkan ti ulom, Wan, senyora. Sapay la kumata tong palam matanday ta nga imbakam, Simang. Laglagi pam, sikamot laang ti kaasi, no di mo taripatwan ti salunat mo. Nakasaganan ti business proposal ko, kumpadre. Nasayat mo kasta. Kasla makikita kun amay samanan anabaligi a proyekto daytoy. Sapay la ko, kumpadre. Manya kalakit din aya.
Apaya kasta ka? Kasalaawan ti panagtalak mo iti bagim. Imbagak mo tan, panyero. Napintas ti naramid mo a business proposal. Wadaman marito bar? Patse ka basit lang. Minor changes lang ti mapasamak no bilang. Bilibak at talaga ken ka, kumpadre Fausto. Kanayo na padibkaram ti pakinakam ko. Business partner ta. Alangan mo't asyak pa iti umuna amang upay ken ka. Kumpadre, Iswati agpaiso ti ibagbagak. Saan kat ati mang pakpakapsot iti pakinakam mo ako nam? no kasta, ipresenta nga roden da ito iti investor. Wen, kumpadre. Iti kasta. Aprobarandan. Napirmaak amin ng dagiti papeles anas ka napirmaak. Panag ko na. Awan. Mabalin ti dumanon, sir. Uy, Dan! Si Kagayang. Come in. O sige. Agtugaw ka. Anya ti may paikukan ka. Albert, napatigtigagarakin ka. May papanitan niya. Umakar ka din dito kumpanya. Agikat ka niti kumpanya da misti. Ha? Ibagam lang, no plano mo ti umakar dan. Ngamin, awatan ka dagos. Ora mismo. Anya ti gagara ni Dan ken ni Albert. Gagayan, di uliwan adenggan ti tuloy ti nobela tayo anapauluhan. Sadag. Sadag. Napalabas. Iti panagsarita da Don Amado ken Nana Simang. Nagdanag tinaud-udi. Idi imbaga ti Don apanawanen tapno agritiro daytoy. Nabang-aran lang tirik nana idi inlawlawag ni Don Amado noan niya ti kayat na asawan. Iti sabali abangir saan ang nagustuhan ni Misty ti ipapan ni Don Fausto iti opisina nga imatunan na. Iso apasimple manen ang nagipang tati babae. Banag anang ipaay iti danag iti Don. Kabayatan na, napanidan iti opisina ni Albert. Itagagayem, denggan nyo tituloy tinobela tayo anapaulwan. Sadag! Anyat may paikukan ka. Albert, napatigtigagarakin ka. May papanitan niya. Umakar ka din iti kumpanya. Agikat ka niti kumpanya da misti. Ha? Ibagam lang no plano mo ti umakar dan. Ngamin, awatan ka dagos. Ora mismo. Saan aday tatigagarakin ka, Albert? Anya nga rod. Maipapanday to'y kan ni Misty. Apay ni misti. Brad, aggayam ta. Kat aklo nagkan ka. Apektado ak iti sitwasyon nyo kan ni Misty. Dan. Iso apang asim. Darit sa anak ko ma. Kaya't ko amamuan. Anya ti planom kan ni Misty. Ulitag Albert. Ibagam kanyak. No anya talaga ti planom kan ni Misty. Sa dino ayat ti ayan mo, Dan. Itay pa'y lang asap sa pulan ka. Adda pa aramid ko kan ka. Pasensya kan, Misty. At lang amin inasikaso. Ngam di kagdanag. Tagsubli akong dita opisina. Kartingam ko mga rod. Uwen ka di. Urayan naklabitan. O sige, bye. Napanan nga tayo ni Dan. Makapasuron mat day at tao. No kaano ka sa pulang. Santo awan dito eh. Hangam, sana bale? Tao may kanumatan dito eh. Urayak labiitan. Simpa am amin dagitoy, Laika. Diyak kayat anagulo dagitoy. Uwan, senyora. Matungpal. Sigod ani simang ti mangurornos ka dagita.
Amo mata maiparit kan kuana ti agbanok. Senyora, Iso adi mo itulo ka makibiyang ni Simang. Amang ano, anya apay ti mapasamak kan kuana. wan senyora, di kay agdanag, siya kun ti makaammo. Imawag di katalak iti rancho, Caridad. Apay kano, amado? Kasapulan dati paggatang kadagiti materyales para iti kayat ko amarenovate jay. Iso na lang ta jak makabiyahe. Adanas kan nga si Kaswag. Anya ti kayat mong aramidag. Ang mga numabalin nga wisem ni Albert, takuyugan na ka mga itulod iti kwarta iti rancho. Ha? Gundawayang mata nakasarita di anak mo. May papan iti tulagan mi kini Fausto. Caridad, tulungan na. Para iti masakbayan ni Albert daytoy. Rugyantan nga alukuyan di anak ta. Tapno umanugot iti tulagan mi kini Fausto. Amom dan? Agata pa kon kan ka, ha? Anya day ta, misti. Agatap ka ko nam. Ngam nakaisam ka, mait. Sa dino at talaga tinagap-gapam, ha? Sikakit di, mait. Nasken ka di nga amin apapanak. Kitrumbang ama amwam. Ha? Laglagi pam. Awan pa'y lang ti relasyon ta, misti. Sardangan nakman, Dan? Talaga ka di adi mo ibaga kanyak no napanam? Ha? Makamu ka no di mo ibaga. Ni, misti. Apay nga agpasugnod kamatan. Awan? Si kamit. Saan mo't akasta, Ay basta, di na kun kasarsarita. Ala, rumwar kan dito yung opisina. Tado pa'y tinaskan nga aramidak. Laika, tulungan ka. Ay, sana mabalin, Nana Simang. Siyak lang ti binilin ni senyora ang mga isimpa kadagitoy. Iso pa nga asiyo, saan kayo kumaamakibiyang? Angem Laika, awan mo't laeng ti araramida. Agina na kayo laang dita. Siyak lang ang ti makaammo ditoy. Anya kalakit din aya. Awan tida ka sa mapasamak kanya. Ay, basta. Dita kayo laang. Siya kun ti makaammo ditoy. Kabaela kun daytoy. Naimbaglangan. Tawan unay tinaskan nga si Kaswag iti opisina, mama. Iso ang makuyog kayo di rancho. Albert, iho? Apay, ma? Awan. Awan, iho. Sigurado kayo, mama? Kaslada kaya't yung ibaga kanyakan. Awan, si kakit dimot. Okay. Mama, iti sumagmamanong aldaw ka adayo di rancho. Sigurado na nakapagbanding kayo kuni papa. Gusto ka di. Pudno, iho? Kas di nabayagan na tarigagay yo saan ka di. Jak ilibak da ita? Kat panakunag, matungtong palan. Oh, di kad nasayat no kasta, mama. Albert, iho? Oh, apay ma. Aday bagakan ka. Kat sapay lako ma, tadinak to kagura, anak ko. Tiloko adan. Anya ngay ita. Agpatinggalaangan iti kumita kita kanya. Nagaduntumat ngamin akalukwan na. Anya ngay ita. Di ison tinagbalatakan ti amin. Jak ikaskaso ni Dan. Aging gaadi na ipudno kanyak no sa dino tinapanan na. Agparparik na ngamin kanyak. Nga adda inaramid na. Ngamno apay adi na kayat ngay baga kanyak. Ang kita aglaang no pagpatinggaan na. Oh, amangan numaliwayan nyo dagiti trabaho yung ha? Saan, mamisti? Nasaya at nukas na. Jak kayat amabaybayan dagiti trabaho yo. Iso asapay lang kumata si kaswan nyo. Awan dito'y balay ni Senyora Caridad, Senyor. Ayan na si Mang. Dinagasmat itay ni Senyorito Albert.
Jack ammo no napananda. Mangkasta ka di. Wen, senyor. O sige, saan nabalilangan? Amangan no adda ibilin nyo, senyor. Ibagayon, ta ibagak to no sumangpet. Oray saanan, si Mang. Saan nabalin? Into nagawid aktulangan. Sige nga rod, senyor. Da kayo ti makaammo. Kagura na ka di, iho? Albert, pangasim. Ibagam ko makanyak, no anya ti pampanunutam. No kagura na ka di, gapo iti na ibagakan ka itay madama ti biyahe. Ibagam, tapna amok. Di kayo mabalinagurahan, Mama. Da kayo tinak. Iho, Diyak lang mabubo sa panunutan. Oray kayam da kayo. Ayunan nyo titulagan da papa kan Don Fausto. panag ko na katawan mo tidakas na. Kadawyanan kadagitikas kada tayo ababak nang timay tulag. Kastamat la tinapasamak kada kami kan ni papama. Mama, Awan tidakas na iti dayta, iho. Siya kon ti mangibagpagakin ka. Mama, Houston. Please. Albert, Saan tayo kung manapagsaritaan day tabanak? Tiyak kaya ito na magnagan. Natulnog ita kanyak ni Caridad. Ammo, tungpalan na tibilin ko kankwana. Nuapay mo't ngamin nakalata nagbaliw ni Albert. Idinto tanadnadlaw idiya kayat na ni Misty. No saan ko ma nagbaliw tirik na awan ko mati parikot. Amangan no natong palpayen titulagan mi kini Fausto. Ni Caridad. Hello, Caridad. Amado, agsubli kami dita lugar tayo. Naited kon ti kagarak iti rancho. Nasayat no kasta. Kat, kumusta ti kinid daw ko kan ka? Mabalin ka di, agsarita tantulaan nga napaman na makasangpot kami. Ha? Sige. When, Caridad? Alang arudan, bye. Bye. Oh, nalipatak pa ikit din. Kadwa nagayam ni Albert. Iso akinid daw na ngayon ton makasangpet dan ti panagsarita mi. O anya, nana si Mang. Anyat makunayong. Awanen apulos ti makunak, laika balasang ko. Nana, Nasinop ka talaga. Ammo, nagasat to ti makaasawa kan ka. ala ni nana si Mang. Komporme la ti bagbagana. Balasang ko. Iti dayta akinapintas mo. Masiguradok nga danto dagiti agarem kan ka. Kat sigurado, addan tumat magustuam kadakwada. Agpamilya kanto. Nana, Kat makunak anagasat to ti ayatem. Ngamin, malaksid anapintas ka. Nasinop kan nagagat kapay. Iso nga itapay laeng. Bilinan kan, laika. Pilyam tukumaan na imbag ti ayatem. Daytay amuna kan tukumang nga ayaten, kan ipatag. Kang runani ti amin, daytay masiguradom nga agbalin asadag mo iti agnanayon. Itamampay at di mo kakuyog ni Dan, iha? Kaya't ko ang papasan ni Dan, papa. Apay, anya tinaramid kan ni Dan. Madlaw ko ngamin nga dadagiti ilimlimad na kanya. Ha? Amok nga dadagiti aramidan na adi na ibagbaga kanya. Adda ka di pa kainaigan dayta iti trabaho? Awan, papa. Kunaklakid din. May papan nga rot iti anya.
Diyak amo, papa. Anya? Ne, kasano day ta iha. Pagat atapam ni Dan, agam di mo matamo no anya ti rason. Diyak mat nga rod maawatan. Nga marik na. Adda ilimlimad na kanyak. Biliba ka talaga iti kinasinop mo, Laika. Agyaman nak, senyora. Amo ka na banog kayo iti biyahe? Mangisagana. Nga saanan, nabsogak pa'y. Nisimang, Aday di silid mi, senyora. nasaya at no agin ina na. Senyora. Ni Amado, ayan na. Adamot itay dita terasa, senyora. O sige, tayo nakasarita. Nakasaritam ka di may papanitimbagakan ka. Juan, Amado. Kat, anya ti kunana? Uray di na impadlaw kanya, ka di na magustuhan timbagak. Amok, nangrik na di anak ta. Anya? Day tati agpaiso. Kat maamakak. Amangan no umadayo tirik na kanyak ni Albert. Di kagdanag. Dito mapasamak na ita. Pagkunaam, Sika ti inana. Ipatpatag na kaunay. Iso dinto mapasamak ti pagamamkam. Ginagarakan dito itanapatag ti ibagak, Dan. Sir Fausto, Panagkunak at dumdumlaw ni Misty nga dapalimad mo. Kitamo, ti may papaan iti papaaramid ko kan ka ti makagapo. anya ti kayat mong aramidag, Sir Fausto. Ituloy mo ter aramidam. Ngamkit di. Aganad ka. Ket tandanam da ito'y. Diyak kayat amadihado ni Misty. Aginggat kaano ti palimad da Don Fausto Kendan. Gagayem, di uliwayan adenggan, tituloy, tinobela tayo anapauluhan. Sadag. Insurat para iti radyo ni Ferdinand Feria. Iti direksyon ken musika. June Ributazo. Computer Recording Technician Mark Molag. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.